te whawhenua i atu i le nei fo i tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. E lata i le tolu wafe tangata ngā lulue ale o rangata mariki o leo le a amata te e mai le vai aso nei a o le fia i mālienga, le o loo a iai o lātou tutongi. Whaamanino i le pisa a po le Public Service Association o le o iai le mālienga wofo mai le au whai ngā luenga. Ma o loo sa waipe meni titi e tutongi atua mai le taimi tasi. Whaapea male ne ai o se si itanga o tutongi. O se ofo e matua i le tala whea ngai ma ngā luenga. O le te ele nei amata mai le aso wharaile nei se i o atu le aso se fulu ma le valu o Aparila. Ma i totono le nei periota o le aso wharaile le vai aso a sau e lea iaini ngā luenga mo le lua i tū la. E ese o malava le whaingolo o whaiaita te ei ofisa te tasi. O nisi ele o toe wha o ngā ina le system. Le toe tani ina ni ngā luenga o vataini. Le toe tani ina ni ngā luenga i tū atu i tū la whai ngā luenga wha atulanga ina. A tō ma le toe whai o ngā luenga nei. E le o māuai ni tutongi. Le isa tala tele mai le o rangata mariki e tūsa ma le fina ngalo le so upu o na o leo lo o whaasolo whetana inga ma le pisa a. O lo o tina ina il fale mai le na soa e le te avale ana pō i Wellington. La te Cambridge Terrace le na tupu ai le wha le velave le nei bea ma le 25 minute te ai le valu ana pō. Tāpuni ai ma le awala le nei ana pō ma wha atalo sanga ina fo i e leo tangata whewai. E wha o ngā ane isi awala mō whewa inga, ma e o mai le tau nei, o leo uto e te tala. Ripotia le ti o wha avau malua ni usila. O leo lo o wha ata o tō lia ti ngā ina le whale mai o se tina matua e tūsa ma le ono se fulu le matua o lona soifua. Mai wha pē tūsa ma le se fulu 5 mita, le ma mao le na toso ai e le ta avale. Na vave atu iei leo leo na pō, ma o lea po ina ave ai ma le ava ta avale i lea lava taimi. Whaamawai le minista ia Andrew Bailey mai ona tofinga wha le minista ono se tasi o mata upu wa ta ulea ngai nai lona ingoa ma o lo ta wai se tasi o le au whai ngā luenga. To e tau tino le whai pule po wai kato e le i lava lona ono sai ma o lea foi wa umona to e wha ato ese i le na afia. O le ofisa le minista ia Bailey le ana tupu wai le aso lua le vai aso tālu wai ma o le aso lava na so wai le ana o wai i le ofisa le pālemia Whaapele Ministerial Services le nei mata upu. O le aso tōwhina whaatoa whaatala no ai le Ministerial Services i tū uma e lua nā awhia i mata upu muli ai le awhiawhi le aso whareile whaamawai Bailey a ngai le pālemia Christopher Luxon. O le oso i tūlanga i nei Scott Simpson i le tōwhi minista o le tau i o whaalavilavi whaafosei whaapele mai ngo pisimisi. Ai mai le tua ngai le Labour wa yetu ua ia le pālemia ia Luxon na whaatu wai o na whaiala na whaai unga masa te tau lava o na vave tūli e Luxon lana minista i te tonu aso na ia sila fiai. Ai tali pālemia e eilo na tali tonunga o le lava na vave o na whaiala na whaai unga. E le o tele se tala mai pālemia i le atoa ngol mena tupu, pau o lea o loo ia lango ina le whaai unga Bailey ma i lo na tali tonunga o le mea sa o lea e whai o le wha mawai. Tele i tū e le o le leia i le polo kalame o loo ngāo si ai mea ai mō whānau a onga, ma o se tasi o tū tā ua o le tele o le mea ai mau. O le mai a si ai e lato o loo so e ina le mālolo ina le lei o le ngāo se sengo mea ai a whānau. Na toe wha ai loa e le tio wha avau mālua ni usila le imeli na tu ina tu i le matanga luengo a onga i le umai o a sia singa, lea nā si ai nisi o a onga i au kilani. I lea imeli o loo manino ai e le o le leila whaingo loo whai nei le polo kalame. Ma ele ngata ele leile ngā se senga, tu so le 5% le ele o aia. Ele o mauti noa le lei ato o tō mea aiha la. To e tele na wale taimi whaalu whaia onga mapulenga wa onga, e alu i le tufa tufaino mea ai. Le isa tala alutanga luenga tusa ma le tusi po le polo kalame fo ile nei, lea talu lava o na amata le tausanga le nei le swinga fo o to e sui ele ngā se sengo mea ai. O lea lava ele inisi se whaasea. Whai mai e fo ia valus fu ma le valu whai tio ngana wha o atu le polo kalame lava le nei le taimi a o wha o ngā pele whai ngatu wai sa iai. I le tolu tau sanga tā wai pitai o le whai ngafou le ua iai o le au whai le o whai tio nei tutonu o le vai asa mua bua. Matala whaai umai Amerika, wha atonu ina le whai ngā malo o Donald Trump le ave o aso malo loa le toa tele o lo ngā lulu e mo le USAID po le US Agency for International Development. O se tasile nei o vaenga o whaatanunga tele, mai le perese tene whaapea Elon Musk, a o toe whetu na ile o whai ngā luenga le malo ma le tele o tupe whaalu. O tangata whai ngā luenga le USAID i so o se vaenga o ke lope o le u wha malo lo ai ave livi.
Ai mo le tusa ma le afe ono se lau o loo whaingaluenga i Amerika i lalo lava o lea whaamalu o lea ua vaea. O le vaea ma le malo o lo ua whaia nei mo le au whaingaluenga le USAID. Wa sa wai le mai a au mai i le whaamisilonga o lana i o e ngai le whaingamalo i le asfareila le vai asu tālu ai. E whaawa wai le nei fuafuanga. O le USAID o se tasile neo polo kalame o loo fesoa soani i atunu e vai tamau ainga whaapea atunu o loo fetawai. Talanala Radio Samoa, manuia le nei tae au.